Bog, moji dragi ovnovi, dobrodošli na moju video stranicu, na stranicu Majenka Orakal. Moje ime je Željka, ja sam hrvatski vidovnjak i gledam u tarot karte. O moja zemljo, što na tebi raste, korov ili žito ili rosno cvijeće, moja si želja i uvijek si bila, moja te ljubav napustiti neće. Evo noć je pala i svjetla se gase, ulice čute, usnule su gore, na krove kuća mjesec srebro lije, obale su prazne, smirilo se more. Na krove kuća mjesec srebro lije, obale su prazne, smirilo se more. Pjesmom i poezijom protiv kriminala, protiv razdvajanja djece od roditelja. Ne za Scientology, ne za Scientology, ja za ljudska prava, ja za moja prava. Recite ne za Scientology. Željka Bošnjak, hrvatski pjesnik i tekstopisac. Hvala. Moji dragi, ovdje na stolu imamo karte za vas, za ovaj mjesec lipanj 2020. godine. Znači imamo jednu kartu koja je glavna arkana i ova karta se odnosi na cijeli mjesec za vas i obuhvata sve oblasti vašeg života. Znači to je jedna karta. Onda imamo ostale karte na stolu, znači imamo podlogu ili osnova za ovo čitanje ili kamen temeljac je 7 kaleža. Vaša karta za ovaj mjesec koja predstavlja vas osobno je 8 kaleža. U odnosu sa drugim ljudima, moji dragi ovnovi, ovaj mjesec imate kraljicu novca. A u vašem domu imate paža kaleža. Prilično dobre karte za ovaj mjesec za vas. Znači karta za ovaj mjesec koja utječe na sve oblasti vašeg života i odnosi se na cijeli mjesec je karta broj 6 ili ljubavnici. Znači ovaj mjesec se u vašem životu sve radi o harmoniji, o skladu, o ljubavi, o odlukama, znači da odlučite korektne stvari, prave stvari za vas koje će biti za vas u redu. Znači o odlukama, pravim odlukama i o skladu i ljubavi i harmoniji. Moji dragi ovnovi, ovaj mjesec kao podlogu, kao osnovu za čitanje, kao kamen temeljac imate 7 kaleža. Znači vrijeme je donošenja odluka, pravih odluka. Imate ove kaleže pa izaberete što je za vas. Znači, donošenje odluka ovaj mjesec je tema. Moji dragi ovnovi, karta koja predstavlja vas, vašu osobnu energiju, vaše biće, ovaj mjesec je 8 kaleža. Znači, što se dešava sa vama, što vi radite? Vi ste na pravom putu jer vi imate već odluku. Vi ste već odlučili i krećete svojim putem. Znači, donosite pravu odluku za sebe. Od ovih kaleža koliko ima tu, vi donosite odluku za sebe i vi krećete naprijed. Možda je tu rasprava sa svim u vašem životu, na primjer, a možda za neki od vas možda vi napustite svog dečka ili djevojku pa nađete drugu ili krenete negdje drugu ili se preselite ili promijenite namještaj ili možda posao ili nešto. Uglavnom neke promjene dolazi. Neke promjene dolazi u vašem životu koje su za vas ok. Za vas su te promjene ok. Vi osjećate da to treba da uradite i tu radite. Znači, ovaj mjesec je vrijeme odluka i promjena. U vašem domu imate paža kaleža. Vi nudite nekom svoje gostoprimstvo, svoju pažnju, svoju ljubav. Možda pozivate nekoga doma ili možda
nastojite sklopiti kontakt s nekim vani ili dajete neke porive ili neke pozive ili tako nešto. Uglavnom, u vašem domu je ovaj mjesec ljubav. U vašem domu je energija ljubavi, zastupljena ovaj mjesec. Moji dragi ovnovi, prije nego što pogledamo vaše ljubavne karte za prijateljstvo, ljubav i partnerstvo, da vidimo što je za očekivati u toj oblasti vašeg života, znači bacit ćemo letimičan pogled na ove karte ispred nas ovdje, još jednom. Znači, ovaj mjesec se uglavnom odnosi na sklad, harmoniju i ljubav. Znači, sve se vrti oko sklada, harmonije i ljubav, o pravljenju pravih odluka za vas, koje će biti za vas korektne, točne, za vas u redu. Ova karta isto nam govori isto. Vrijeme je donošenja odluka, pravih odluka, a vi to isto radite. Vi ste već kao odlučili i vi idete svojim putem, znači vi znate što da radite. Odnos sa drugim ljudima, imate odličan odnos, sve je u redu. A zadnja karta je karta vašeg doma, znači iz vašeg doma, u vašem domu je ljubav ovaj mjesec. Dragi moji, ovdje imamo na stolu vaše karte za ljubav, za prijateljstvo i partnerstvo za ovaj mjesec. Imamo 4 karte pa da vidimo što je tu, znači za vas. Prva karta imamo 4 drveća. Ova karta predstavlja osnovu na kojoj se zasniva vaš ljubavni život, partnerstvo i prijateljstvo ovaj mjesec, mjesec lipanj 2020. godine. A druga karta predstavlja vas u odnosu sa vašim partnerom. Vi ste u ovom mjesecu imate kartu sud. Vaš partner ima kartu princa strelica ili mačeva, znači paž mačeva. I karta koja je u vašem domu, energija koja je u vašem domu, no, izvinjavam se zbog ove greške, energija ili karta koja povezuje vas sa vašim partnerom je 7 kaleža. Mnogo se izvinjavam. Znači, što je očekivati za vas ovaj mjesec, što se događa u vašoj oblasti vašeg ljubavnog života, u vašem prijateljstvu, partnerstvu, romantici i ostalo i s takvim stvarima. Znači, vi imate 4 drveta. Uglavnom, ova karta izgleda kao da je dobra, povoljna karta za vas. Znači, osnova je napredovanje, uspjeh, širenje u društvu, kontakti, znači za neki od vas to može da znači novi korak u vašem odnosu. Ako ste slobodni, možda vam mladić ili djevojka ponudi možda vjenčani prsten ili tako nešto, možda zaruke neke, možda vjenčanje, možda da živite zajedno, možda da negdje putujete, možda neki napredak u vašoj vezi. Znači, ako ste niste sami, ako ste već u vezi nekoj čvrstoj, bilo kakvoj vezi, to znači da je neki korak sa poboljšanjem vaše vezi, neki korak naprijed, neki korak koji vam učvršćuje vezu. Znači, uglavnom je karta jako dobra, znači sve vam se odvija ovaj mjesec super. A moji dragi ovnovi, ovaj mjesec vaša karta koja predstavlja vas je karta broj 20 ili sud. Znači, vrijeme je kad ima neke stvari koje morate riješiti s vašim partnerom, sa tom osobom s kojom ste vi zajedno ili želite da bude zajedno ili ste bili zajedno. Uglavnom, neke stvari se moraju riješiti. Neke stvari su tu da vi morate da se tim suočite i da s vašim partnerom zajedno nađete neki izlaz ili dogovor ili da vidite što da radite. To je vaša energija, vaša karta. Moji dragi ovnovi, dok vi nalazite i tražite neko rješenje u vašoj vezi sa partnerom ili ljubavnikom ili nekim prijateljem, znači vaš partner, ta osoba, kao da je nekako luta, kao da nije potpuno prisutna, iako je fizički možda prisutna tu, nije potpuno prisutna sa svojim mislima, kao da je obuzeta nekim drugim stvarima. Nešto drugo, nečim je zaokupljena drugim stvarima, nekim drugim stvarima. Između vas stoji ovaj mjesec
7 kaleža, znači odluka treba da se donese između vas, vašeg partnera, nešto je nejasno, neka nejasnoća, neka takva situacija, mora da se donese neka odluka. A znači, osnova je donošenje odluka, osnova je poboljšanje veze, novi korak u vašoj vezi, znači, a tu stoji nejasnoća, neka odluka treba da se donese. I vi to isto nastojite da uradite s vaše strane, ali vaš partner je nečim drugim zaokupljen, tako da ga neke misli ga negdje vode dalje, kao nije potpuno prisutan tu. Tako znači, ovaj mjesec se radi o poboljšanju vaše veze, o progresu. Vi radite na tome, vi ste spremni na taj korak. Vaš partner je kao nekako odsutan, neke druge misli ga zaokupljavaju, izvinjavam se. Zaokupljene nekim drugim mislima, da. A između vas treba da se donese neka odluka. Ima neka nejasnoća, znači treba da se donese odluka i da imate uspjeh, da imate progres u vašem kontaktu, u vašem novi korak u vašoj vezi. Radi se o novom koraku u vašoj vezi. To je sve za ovaj mjesec, moji dragi ovnovi. Moji dragi ovnovi, ovo je bilo čitanje tarot karata za vas za mjesec lipanj 2020. godine. Ako vam se sviđa ovaj video, naravno kliknite na subscribe, like i share, da nemojte da zaboravite. A ako ste već to uradili, mnogo vam hvala. Hvala vam na posjeti na moj kanal, na podršci. I ako želite imati privatno čitanje, imate moj email pa me kontaktirajte. Ja vas mnogo pozdravljam, želim vam sve najbolje ovaj mjesec i vidimo se ponovo sljedeći mjesec sa novim videom za vas. Bog! Gdje si išla sejo prije, bistre vode više nije, zamutili vuci, hajduci.